kuandike mwana wito lakini unakuwa garudi Triza. Oh, so we wandike haha uri ukwenda nigetha uge Triza anakuwa garudi, andika haha basi. Kwa nini si uko rudi kwa mwenye anaandika nini positive hapa? Ni kwanyitana uga Carol Kim kureke nyimbo ciake rurenda-ini rwa Facebook na kwani ati ni ukorwo akiruguria ica ikuhi, no mbere ya ngumenyithĩtie ndeto ici mwiroreri nitwengirikitie kwiyumĩria ni ati riu Triza ni arikitie kwaria live-ini imwe thutha wa Kenya gukorwo makimwingirira muno na kwenda kumenya kuria athamĩire if not back to Karago's home, akirespond kuri mafans ake ari na marakara maingi muno. Mũrũmĩrĩri ũmwe wa Triza ni amũrĩtie ati kana bedsitter kana ni kwa ng'ombe. Triza akirespond na kumucokeria oe ibuku andike. Ũndũ ũyũ nĩ watũma mafans marute mawoni mao ngũrani, and these are some of their comments. Triza akikuongelesha vibaya hata wewe warudishie vibaya, kwani wewe uko na roho ya chuma. Walk with your head high, usiogope mtu, kwani ni kesho. Obvious zile message mzuri hatusiani, mbona msielewe hivyo? Shida yake ni kufocus na comment section. Have seen her, sio kwa job, sio wapi. And this is what Triza has seen live akirespond kuli mafans ake. Kwa nini si uko rudi kwa mwenye anaandika nini positive hapa? Thank you very much. Wenye wanani gift, thank you very much. Gobera girigire toguo riu. Nipe mwavuli moja wapi? Mwavuli niko na mingi sana. Nataka wapi? Nikamtuishi na wewe. Agoko watheka. Back to Carol Kim, uria utigite Akenya na mafans mategwitikia, no ni thutha wake kuhithuria ati tene muno we ari muini na hari na nyimbo araunchire hindi iyo, gikuti uria andikite page-ini yake ya Facebook. Sasa mnaniuliza nini? Mimi nyimbo nilitoa tene na tukalaunch 2015. Mbona mnazifufua? Ni post yake ni mafans muno, aingĩ makiuga ici nĩ ng'ano harĩo, arĩa angĩ makiuga nĩ breaking news, kuona gũtirĩ mũndũ ũroya ati Carol Kim nĩ akoragwo na nyimbo. Amwe makĩgira comment section-ini, and these are some of their comments. Na hukuwa na macicio, hadi tufanye challenge pale TikTok. Muini mweru, Muthoni Karash, we are congratulating you. We didn't know you then. Congratulations once more. Huu na feel aje na bwana ya wenyewe Carol Kim? Carol Kim ni respond kuli fani na kumshokeria ni bwana yako. Sahi familia kila mtu ni msonga. Wapi ni wapi? Kwa hivyo hata wewe ni muibi tukupeleke studio. Carol Kim akiongera page yake ya Facebook gikuti uria andika, hehe hii nayo nilijibia. I have seen it at all. We mwathani we wonaga hitho-ini. Fufueni zote basi. Na nĩ rwĩmbo rwĩna ndũmĩrĩri njega, mafans magĩteng'era comment section-ini na kũhĩtahĩta na kũruta mawoni mao, and these are some of their comments. Wow, iko best. Ifufue mama and launch it again. Na ukitaka dance, I will dance with my two left legs. Lazima ihit. Oye, so hawajaanza sahi. Hii nayo tunarudia na tu launch. Toka hora. Na nĩ mũrahĩtia inyuĩ mũraruguria nyĩmbo ici thaa ici. Na ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mwĩroreri wa Kikuyu Hot News TV. Thiĩ na mbere na gũsubscribe. Nĩgwakoragwo nĩ wa mbere kũnyua marĩa marakunũka gũkũ bũrũri-inĩ. Marĩa mahiũ matarĩ marahora. Ũmenywo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagai. Stay tuned for more updates.